Okurya abebembezi ba market sale omu Kijungu amakuru gokufa k'omuntu ogwatandika agatunga shayibiriza akasheshe polisi kuruga kitebe kikuru yahika omwanya ogu yatandikiraho okukora ogwayo. Botene jangu hari umuntu akorera umurogi bakwita standard rogi mu Kijungu barikaho ikururigi twashaka umuntu ari yakitanda akabiri abebembezi banje kushobora kuko bashangamo omugenzi ade yambude ngo yingali werere ari munda uwa mu kitaba cyo musayi naye nga tali ko damage yonna ndoza oba yafunye ekintu ky'obutwa waba tavaamu n'ekyo mu kamwa kirabika nti ayinza okuba yalidde ekintu ky'obutwa nareba ari kamera nk'omubazi yabanarite kufura mu kanwa okurya ibihandiko by'omugenzi akehandikisa omu mazina ga Karumbe Koreb kuruga Bugamba Rwampara. Kiriza omuntu bw'oba n'ekizibu leka kujja kwewabutwa oba kwetta mu ngeri etali nnungi. Gezaako okulaba abantu bekikwatako omusolovinga ensonga eyeegwe okutali kwettanga kuno kubanga kirabika ayinza okuba nti yanywedde butwa. Amerwa byona polisi omubiri yagutwara mu kabafumbara obu n'okucondoza kurugumizamu abo TV West ndi Senyomo Gideon aho muri MBARARA.